I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip, u novu misteriju na kanalu. Radimo misteriju tela iz onog rudnika. Ovo telo sam pomenuo GTA 5 easter eggovima klipu, serijal koji sam rekao neću nastavljati. Pre nego što krenem s ovim klipom, bilo bi super kad bi ostavili like na klipu i kad bi lajkovali Facebook stranicu, također baciti subscribe i ostaviti mi neki komentar. Polako stižemo i do 2000 subscribera, pa ćete na Facebook stranici biti obavešteni šta će biti specijali, tamo možete mi pomognete da mi kažete šta da snimim i tako dalje. E sad još nešto što bih hteo da uradim, čemu smatram da nije mesto ovdje i ovo radim isključivo zbog komentara kojeg sam dobio i koji me jako iznervirao. Evo na ekranu imate komentar koji sam dobio, znači pročitajte. Ovom prilikom ne želim nikog da hejtujem, samo želim da kažem da ovaj komentar nema veze s vezom. Suarez 16 je svoju prvu misteriju izbacio 12 dana posle moje prve misterije, tako da tehnički ja njega nisam iskopirao kao što ovaj lik ovdje kaže. Verovatno to pomisli zato što on češće objavljuje te misterije, ali ne kažem da je i on mene iskopirao jer njegove misterije i moje nisu ni slične, znači niko nikoga ne kopira, on snima svoje, snimam svoje. Razlikuje se moj njegov klip. Dosta, to jest misterije moje njegove se dosta razlikuju, tako da ne vidim potrebe za hejtom. Ovaj lik me je bez razloga isprozivao, nisam to spušteno ni u nekog klinca, ni u jednom trenutku mu nisam ništa rekao, nijednu ružnu reč. Vidite, on proziva, klasičan internet huligan, to jest tastatura huligan od po 8-9 godina. Veliki pozdrav za Suareza, posjetite njegov kanal, bacite subscribe, lik je kralj. Ja se izvinjam što sam oduzeo koji minut klipa, ali vraćamo se na klip. Kao što sam već rekao u klipu GTA 5 easter eggova, kad dođemo na ovo mesto, nekim od eksploziva možemo da otvorimo ova vrata. E sad, iza ovih vrata se krije misterija. Šalim se malo. Kad krenemo duž ovih šina, duž ovog rudnika, ovdje možemo naći telo. Znači ova ekskluziva za PC na next gen konzole, na last gen konzolama ovo nemamo. Znači imamo ovo telo, ja sam rekao da se za ovo telo sumnja da je Cole Phelps, znači telo protagonista iz LA Noire. E sad, Cole Phelps se jako slično oblačio, ima je ove šeširove košulje, nemam pojma ni ja šta, ali prc. Igrica LA Noire iz koje poteče ovaj protagonista je smeštena u davno 1947. godinu. Jedna od posljednjih misija, to je Cole Phelps, glavni protagonista, umire tako što ostaje posljednji, vode ga odnese na i tad umire. I ovo telo jako liči na njegovo oblačenje i zato su svi, pa ja kao ovo je sigurno Cole Phelps, liči na njega, znači mora je Cole Phelps, ali nije. Ovo je Isaac, ne Newton, jer ovaj Isaac ili ti Isaac nema svoje prezime, to jest ne znamo mu prezime, ali znamo da je deo misterije ubistva u GTA 5 i to znamo tako što odemo kod onog producenta Solomona Richardsa i na njegovom stolu imamo belešku koja govori o glumcu po imenu Isaac ili ti Isaac, kako god vi hoćete pročitati to, koji je ubijen 1949. godine pod nerazjašnjenim okolnostima, tačnije niko ne zna šta mu se desilo, gde je njegovo telo i tako dalje i tako dalje. Zanimljivo je to da je on bio glumac za Fred's Films, što je u stvari parodija, tačnije GTA verzija Disney Filmsa, znači Disneya. Bio je na pogrešnom mjestu, pogrešno vrijeme, da tako kažem, i umro je 2 godine posle Cole Phelpsa. I to dokazuje da ovo nije Cole Phelps. Eto ga, misterija je rešena. The fuck je ovo? Jednom počne krče zvuči. Mogu reći da su ratnici oko tamo. Znači ovo je verovatno neki easter egg, ovo je sve verovatno povezano, jer zašto bi Rockstar bacio telo u rudnik, obukao ga kao da iz 40-ih i povezao ga sa misterijama u ubistvima, a znamo da su LA Noire tehnički o tome i radi u rešavanju misterija i slično, ali kako god bitno je da ovo nije Cole Phelps, već Isaac, _Isaac. Misterija rešena.
Fuck yeah. Nadam se vam svidio ovaj klip. Očekujte još zanimljivih GTA 5 klipova, znači ne samo misterije, vidjet ćete što imam u planu, možda uključim i neke youtubere, nešto kao kratki filmovi GTA 5, ali vidjet ćete sve u svoje vreme. Lajkajte Facebook stranicu, tamo objavljujem slike i to šta se sve dešava, objavljujem nove klipove. Ostavite like, subscribe, komentar, možete da šerujete ako nije problem. Pogledajte ovaj prošli klip i pogledajte nazad u prošlost, neki random klip iz prošlosti. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada, pozdrav! People live close to the earth and the sky.